Köçe var ha? Köçe var. Açıldı. Tak yeme. Muğanı metalomga tapşırgıla. Kimiki bul? Gördünüz mü? Jol yok. 3 metre jol kalıptır. Siz utan vurdunuz, cidden utağı, karabaysın araba. Uşu riyat teyit yaktan başlap mına toğ köçeyim, barıngar köçösünler buna. Bede hiç kim kalbaydı. Mına kara tuvaletten su sağı otat. Mına kara mına, büyüt mınaki. Bugün alıp taptaza kılıp koyular. Kara tarafı mastres koyup alıptır. Mınalar явно mına çıkan, arkitektor. Moğolların barını aldırgıla. Karışma. Mana snos bo'lyapti hamma yerda. Yaxshi mana o'shda uni o'lish uchun zo'r ishlar bo'lyapti, yaxshi yomon emas. Endi mana bu tarafda yashaymiz-da biz. Oldin UNESKOga kirgan degandi. Biz arxitektoraga borib dokument qilaylik desa, yo'q, bu yerga hech qanaqa stroyka mumkin emas deb UNESKOga kirgan deb ruxsat bermas edi. Endi hozir sizdan bitta iltimos. Hozir mana snosga tushdi hamma yo'qimiz. Jindaydan shu bir arxitektora tomonidan bizga bir dokument qilib bersa. Misol uylarimizda 2 ta 3 tadan kelinimiz bor, qizlarimiz ajrashib kelganlarimiz bor, 5 ta 6 ta odam yashaydi endi semya bu. O'shanga bir uyni ichiga uy solgani ruxsat bo'ladimi degan maqsadda gapiryapti. Acaba köçösünler. Çek veriyoruz, köçösünler. Polni kechadimi? Bardыңар köçösünler. Bunlar bari köçöt. Bunlar hiç kimde kalbaydı. Qara bunlar toğ turadi. Uşu riyat teyit yaktan başlap mına toğ köçeyim, barıngar köçösünler bunlar. Bede hiç kim kalbaydı. Bo'lmasa hozir temay turar edik ekanda unda. Yok. Azınca teye vergiler. Gördünüz mü buna ki? Toğ turadi уже. Bunlar bardı. Buna qarang, 3-6 çıksa уже narxı işlese kalbaydı. Turabı? Buna 3. Shu polni ketyapti. Barı ketip o'tadi. Buna barı ketip, buna marı ketadi. Bularni bari ko'chiramiz. To'ni ko'rsatuvlar. Bravo. O'shuni o'sha yerdan boshlab sanab chiqlachi qancha uy bor ekan. Eng yaqinlari. Eng yaqinlari. Arkasında özü Soyman tonma yol salmış keraklar. Ova. Yolda qalba qaldı. Yolda qaldı. Shu bari jilib emek ketdi-da. Qara jura bastı. Ertaga alınadi ular, turabı? Tak. Bunau da kanalning bo'yinda turadi, turabı? Bu qaysi kanal? Samsat kanalı. Bu hazır bu Şamşat narjağını bekitip koydu. Kecha siz aytgan ko'chada bu turabı. Siz naraqa boshchag'ini o'tdingizmi? Öttüm. Am niyedan so'rab berdingiz siz? Yo, aslında tezroq ochib dehqonlar mana Ha, boshlandi. paka Maligi dehqonchilikni ekoraylikmi, ehmaylikmi? egasigarda. Bular suvning bo'yinda turadi. Acaba bularda ko'chirishimiz kerak. Bular ko'rdingizmi? Nima? Jambayevich, bularni boshdan boshlab sanab chiqilib, qancha emi bor uy. Tushundingizmi? Bularda ko'chirish kerak bo'ladi. Bunda qarab, prям ariqning bo'yinda turadi. Buna ariq najaqi üstüne ariqning üstüne turadi bu. Bunda kirib onda chiqqan. Jo deg aytamda. Da, to'g'ri. Mo'yzamsizmi? Buna qara. Arxitektor, kadastr. Buni ko'rdingizmi? Ariqning yerda ariq qana? Aslında olib ketdi. Ha. İçinde o. Bunun içinde. Ha, teyit ariq. Anaydan çıkıp ketdi. O'zi cho'ng ariqdami ular? Suv to'lib oladi, turadi. Samsat. Ya. Samsat. Hey. Bu arada bo'lsa, Yo'q, kanal bu o'zi. Nar joqda kanal bo'lib keladi, ha? Kanal okuyor. Allah korusun. Bayağıda o. Ova. arqaning zonasini ochib qo'ysa, Ko'rdingizmi? Pashta ariq yo'q buna. Bari ariq yo'q qilib bitishgan. Buning uchun aldirgan jo'qsiz. Yoqmaydi. Uqib aytadi. Nega uqib ayt? Ana o. Mo uqib aytibdir. Bugun kelib buzib talqilab ketdilar, ma'qulmi? Seni berilganmi? Bilet vardı. Ha. Ana oldu. Tak, bunu da alıp ketdilar. Şimdi bu kafa arkasında. Ha. Burada uqib aytadi bu. Tak, bunu alıp ketdilar. Tushundingizmi? Ha. Bunun üstüne vaqt beradi. Vaqtlar olib qo'ysa bo'ladi bunun uchun. Ya bunu ham sotib oldim dedi o. Ya. Butkani sotdim dedi, olib ketmayapti deb. Ha. Aytыңыз батырақ алып кетсем, олар да айтсын. Мода уқып айтабы? Мына тротуарда тұрады. Көрдіңізбі? Архитектор, кадастр. Қанша метр мынаға шейін моғанда алғыла. Мына көрдіңізбі? Қадамдаңыз шет етеген шейін. Beş bir мұнда тегізегілі. Мақұл бұл? Алғыла бүгін. Тротуарда отырады, көрдіңіз бі?
Bu hiç nersenin keregi yok. Просто mına trotuarga salып olgan mına. Bu hem dokumenti yok. Mınaki trotuardın üstünde oturadi. Jönle kelip alsaňar bolat da. Tak, onu te burçtan başta oldu. Düşündünüz mü? Tırnikeleri algıla. O zaborda al, yolda açkıla. Nakarım da trotuarın üstünde oturadi. Prema yolun üstünde oturadi. Burada tane bulutlar asfaltlarımızda. Bir oluklar bana. Bunda gördünüz mü kara? Te burçka çeyin, eski stроение. Karandasanız kança ekan? 6 metre buna çıkan. Gördünüz mü? Görünüle turbay buna. Trotuar yok, eme yok. Ana moğollarda, buna sarkındı sularda karaş kerekte kara. Buna kara tuvaletten su sağıp otat. Buna kara buna. Bütüneki. Ya. Kirip kelgen su başattan çıkıyor. Jo, moğon aytam. Tuvalet. Yo arıp çizdi bayağı. Tak, moğonu arxitektor. Düşündünüz ha? Bugün kelip çene bergile, kadastr şehir dokumentlerin karaqlada te burçtan başlap предписание bergile. Alışsın. Tak, bu yer polno расширение болуш керек. Salamats papa, qandaysiz? Жақсы mı? Жақсы demal turdunuzlarmı? Жақсы. Moğolları da karaqla, düşündün mü? Mınaki. Bunlar явно mına çıkan. Arxitektor. Nagara. Buna qaraç. Latok üstünde oturadi. Aa nasıl var? Gördünüz mü? He. O tek yakta kalıp o da lüydün. Sol jaktan beri çıkıp ketken. Все, polnu te baştan başlap. Eski uydan, mına lüydün, tetik uygun şey. Все. Sana buna qarasan, araq üstünde oturadi. Deme. Canbayevich. Asmandı qara, жерді qarasanız mı? Qara. Asmanga şaşılmang. Жерден başlayla. Bular bari çıkan gördüңөр ha? Buna eski stроениесі gördüңөр mü? Хотя бы тетиги забордон. Buna qara, bardığından emen üstünde oturuşat. Eki jagı teң. Buna qara. Canbayevich. Buna qara musurdu. Kim damkon bul jerde? Siz mi? Buna qara. İştegeningizde. Siz bir nerse aytsa ele böyle yaptı. Anaqa böyle yaptı deysiz. Buna qarama sasıp ketdi qara. Ne sasıp tutat bu yerden? Kanalizasiya boğ juttan utat. Kanalizasyon mekte var. Ne juttan utadın? Murdunuz sezip utabı? Canbayevich. Sezip utabı murdunuz? Juttan utabı? Qarabaysın araba. Ama olar bari çıkan. Gördünüz mü? Olar bari çıkan mı? Birge trotuar, bir jagına trotuar salıp berişimiz kerek eкен da elgeçi. Bu yerdi biz bastık ha. Ajeke, qanday жақсы işler, жақсы. Salamasiz, qanday жақсы mı? Айтыңыз. Бұл жақта менің ата-енемнен қалған үйім бар да. Так. Ошоға кире албайтам да жол ачыш керек болуп Ай. атат. Жардам берип коюңузчу сурарым. Қайсы жерінде? Көрбөйсүзбү сурарым. Жақын эле? Ya. Ya. Мына жерден. Бул жерден 10-15 адамга жол ачылат. Айыл башыбыздагы билет. Bilesiniz? Барбаган жерим калбады. Абдул акачы. Ачылыш керек да дагы. Koçu? Ha. Көчөнүн башында бир үй салынып калган. Мына үйчү. Менин үйүм мына үй. Бұл жек. Мына көчө болуш керек. 10-15 адамга жол ачылат. Үйдүн көчөнүн башында биринде мына эски стройка бар да. Так. Ушул жерден көчө ачылыш керек да. Менин үйүм мына 4 соттук. Үйүмө кире албайтам азыр, жашай албайтам азырчы. Ата-энемден калган үй. Элдин баары мына жерден жол чыгат да билгеттен. Эч ким үй салган эмес, малкана, тооккана кылып салып койгон. Менин үйүм мына ушул 4 Менин үйүм мына ушул, үйүмө кире албайтам. Siz ушул үйдө жашайсыз ба? Жо азыр жашап атабыз да 20 жылдан бери. Мына 4 комната салып койгонбуз. Mo үй сиздики, Ооба, ушул менин үйүм. Анан бул жакта мына жактан карасаң. Так, дамком kim эле бизде квартальный бул жерде? Ya. Мыначы. Мына үй менен мына үйдүн ортосу көчө ачылыш керек ушул жерденчи. Mo жерде эме бар а? Көчө бар а? Көчө бар. Ачыл. Так, эме. Чыкса болот.
тактап чыккыла. Kadastr менен бирге тактайбыз. Кадастр, архитектор тактап чыккыла. Телефонун алгыла бул жактан. Алгыла. Бүгүн тактап бүт эметели. Гемпланы жол боло турган болсо ачалы. Как раз мына кайсы көчөгө чыгып калат түз. Навайга чыгат, анан Бостон көчөгө чыгат. Тияка бурулган жай бар. Түшүндүм, болду. Так, эме архитектор, кадастр, түшүндүңүздөр, а? Так, эме менен генплан менен карагыла, жол болсо келип предписание берип ачыш керек жолду. Макулбу? Ачып бергил. Так, бизде Мирлан. Түшүндүң, а? На контроль возьму. Азыр засташо сенде, бөлүм башчы. Шефтериң баары кетти. Сен калдыңбы? Карап көзөмөлгө алгын. Түшүндүңбү? Архитекторду, кадастрды көзөмөлгө алып, мага бүгүн кеч саат 3-тө жоогун айтасың. Түшүндүңбү? Сиз түшүндүңүз, а? Архитектор менен кадастр Казыбай болгона. Чогуу түшүндүңүз, а? Бүгүн саат 3-тө мага жоогун айтасыңар. Кичине аралаң да элдичи. Элдер алап, карап, элим немене жашап атат, эмне маселеси бар. Саламатсыз, папа. Там караш керек да. Анан костюмду кийип отура берсеңиз иш болбойт да. Так, мода чыгып кетип көрдүңөрбү? Архитектор, кадастр, көрдүңүз, а? Мурда жол болчу эле? Мурда. Сиз бала кезде бар эле. Мөсөз, значит, жол бар экен. Ачабыз. Молларда калгыла. Канчага чыктыңыз? 65. Бала турбайсызбы? Жашы кести. Мону алыш керек мынакей. Жанбайбан баласы, көрдүңүзбү? Мынакей, тоок кана мына. Буну эмнече албай атасыз? Мынакра тоок кана экен, отун кана экен. Мо жүзүмдөрдү алып, пол тазалагыла, макулбу? Азыр биз бул чыкпаптырлар, көрдүңүзбү? Тегиз турат. Тегиз турат. Наркы эски, Шамшат эски көчөдө. Бул жагына кийин берилген участкалар. 90 жылдары. Бүгүн эртең алып чыгып, үстүлөрүн. Так, моунда калыш керек экен, көрдүңүзбү буну? Алып атсыз. Я. Алаттылар дагы. Буларда канча чыгып кетишкен булар? Ну, эски строение экен, алып койбойбу? Я. Эскилер курушкан бул, алып. Мына жагынан жакшына келет. Ооба. Алгыла. Архитектор көзөмөлгө алгыла, макулбу? Оборона каякта машинаны алсын. Алдырыңыз машинаны. Мооларды алдырыла. Бул баягы менен тосуп алган экен, алдырганбыз шипирмен чектени. Я. Буну темир менен тосуп алган, onu алдырып атабыз. Мастерчилер кылып алган экен да бул. Так, мону бүгүн срочно алдыргыла. Эме, Мирлан Казыбай уулу, түшүндүңүз, а? Толкун Австарович. Толкун, моларды алга, түшүндүңүзбү? Бүгүн алып таптаза кылып койгула. Кара тротуарга мастерской кылып алыптыр. Мо заборду алып койгула. Кандайсыз? Эже, кандай, жакшысызбы? Бу магазинди үйдүн ишиге алгыла, макулбу? Ооба, магазинди алып ичкерге киргизгила. Мына бияктан терезеден эшик ачкыла дагы магазин кылып койгула. Алгыла магазинди. Тротуарды ачкыла. Так, архитектор түшүндүңүз, а? Казыбай, түшүндүң, а? Металлолом экен алып бүгүн дала четкиле. Ошондо сизге 2 машина болду да, тетиги менен алыңыз. Металлолом эле болуп калды. Металлоломго тапшыргыла. Мына агрежен качан до конца тетияктан баштап алып, мону алып ачкыла маяктын бардыгын. Так, эмени жеке ушул жерлерди сен жазып алгын өзүңөчү. Азыр бир нар жакта тротуарлар бүткөндөн кийин бул жака бир бетине тротуар кылабыз. Макулбу? Тротуар керек экен бул жака. Эки бетине тротуар кылса болот экен бул жерге. А? Ооба.
Iki betine kısak dile болады eкен. Qara mına balдар trotuarsız çok kettiler. Jeke. Jeke. Uşu iki betine teң trotuar maqul ba? Bala chaqa tinchmi, ishlar yaxshimi? Qiynalbaytasizlarmi? Ha. Amin. Tinchlik yaxshiliklar bo'lsin. Mынау qo'shna qo'longa aytqila, ha? Iki betini teң açılып turgan жерде бар ekan, açılsın. Iki betine teң trotuar ketedi. Жоқ, баққа тибегілі. Баққа тибегілі. Тәйті қыштарды, ограждениялардан, моларды алып қойғыла. Алғыла бетондарды. Архитектор келіп чізіп береді. Еме? Мен чізіп бергілі емен. Мақұл ба? Тротуар қайғынан кетеді. Кейін мыналар да бар. Ава, бұларды алғыла. Мынау шығып кетті. Көрдіңіз бе мұна? Мынау совсем шығып кетті. Көрдіңіз бе? 14-ші үй. Kadastr. Kadastr. Mına uydu gördünüz mü? Takırla çıkıp kettik. Burçtan başlap baş düşerim 4 metre çıkıp kettik. Yol bekilip kaldı. Yol yok. Mına. Ya. Mına burç çıkan. Açıkla. Moğundaki yolu gördünüz mü? Mına da yol yok mına. Kadastr. Arxitektor. Tushundingiz a? Mana burchdan boshlab mana. Qara mana kelyapti boshdan yo'l bo'lishi kerak. Bunada yo'l bo'lishi kerak buni. Mo'g'ullardagi yangi строение ekan. Ko'rdingizmi? Arxitektor. Mana ko'rdingizmi? Mana trotuarning ustida turadi. Bunada trotuarning ustida turadi. Yo'l yo'q, je trotuar yo'q. Yosh bolalar bosish kerak-da. Tak. Tiki mo bir 3,5 metre, bu 3,5 metre cılış gerek. Yoldu kengaytıyor. Düşündüңөр mü? Karamdan. Kana yol. Trotuar kana. Ya. Kadastr. Gördünüz mü? Yol yok. 3 metre yol kalıptır. Bir de trotuar boş gerek de. Mına gördünüz mü? Teyit yaktan başlap onu açıkla. Onu da kansa janağı поворотқа чейин, нарық бетіндегі açıkla. Gördünüz mü? Eski строение teyit yakında turатын, eski bağlı. Onu açıp тазалағыла. Жолды açağıла. Maqul bu? Canbay, şu an tez kıymıldaş gerek ya, bana тазалапça. Bular keçe Ya. eseplegende 16 metreye çıktı. Aha. Açık elektrik bu taraftan. Bat-battan kıymıldaş gerek hocam. Bat-battan kıymılda. Bulardı da içip gettir qarachi. Mo burçta çıkıptır. Qara yol yok. Mo meçitdə qaraqla eme kim? Қаратас. Ha, siz varsınız ha? Tak. Bu janağı köşeden öttük ha bu. Biraz trotuar gerek ekan bir jagını aç. Onu aldırıp koyula. Kim berdi kvartalini? Siz mi? Kaçan aladı? Aldırıla. Assalamu alaikum. Bunlar 3 çıkıp durumda. Gördünüz mü? Bunlar çıkanları tegiz etip koysa болады. Süleyman Toğa çıkıp geleli o yigitler. Çıqal ha? Hazır ona barıp dur Toğa çıkıp getdi. Aa. Bu yoqdan foto var mı Toğa? Var. Süleyman Toğa. Var mı? Şu jagına çıqal. Onları da alıp koyular. Düşündünüz mü? Buna. Tak. Buna огражденияларды alıp, buna vinogradniklerdi alıp taptaza qilib bo'ldi zakansa. Ma'qul bu? Ya. Boston balabaqcha. Ya. Dostdan bala bakacağız. Bu preshkolniy va bilim keni kitap. Tarbiya keni mektep. Ta kimne bu yerda masala var? Qana direktor. Dokumentlari va Ruhsat berber. kim ruxsat berib beradi? Ya.
Sektor boşluk ruhsat. Так, эмне маселе болуп атат бу жерде? Бул боюнча биринчи жолу болуп атат. Тактаткач бизге А. жибербейт. Так, siz Canbayevич, siz hazır kelip direktör менен жолугуп сүйлөшүп экөөңөр. Эмне көйгөй бар экен? Эмне үчүн документтер бүтпөй атат? Мага саат 11-де келесиз, макулбу? Макул. 11-де келип экөөңөр тең айтасыңар. Siz азыр эметесиз да, тиги 9-га барышыңыз керек да сиз. Так. Я. Bu da rakip. Res bilen bu 3 ay başlığın. Ооба, ооба. 9-да келесиңерсиздер, а? Буларды кандай кылабыз? Bunlar da alarayım bu tozga. Ала барам. Директор барсын. Direktörlerle. Ооба, директорду ала барыңыз. Макулбу? Архитектор, сиз да келиңиз саат 9-ганда. Эже, мына шыйпырды тетиги арабаны алгыла. Тетиги бутуңуздун астында жыгачты алгыла. Үйдүн ичине алып кирип койгула. Так. Мо ограждениени алгыла. Олар алынсын, э? Так, мо таштарды айтыңыз алып койсун. Буларды эмне үчүн албадыңар? Anacığımız bu yerde kanası eskертip bergen. Жок, эскертип берген келип контролдош керек да, караш керек да. Так, Толкун Абсадарович. Молар бир сыра карагыла, макулбу? Балдарга тапшырма бериңиз. Моларды карап, моларды алсын мусулардын. Моларды алгыла бүт. Мына виноградникти алгыла. Дастан кайда жүрөт? Так, мону да алгыла, макулбу? Мону да ограждениени алгыла. Толкун Абсадарович. Мону алгыла, макулбу? Буларды алып тазалагыла. Тетягындагы полну алып тротуар болот. Так, архитектор. Канча чыгып турму үй? Я. Канча 4 метр чыкканбы? Çok полный. Мону алып тазалагыла, макулбу? Алып тазалап тет жактан баштап эметкиле. Өзүнүн территориясына кылсын. Олардын бүт баарын алсын. Түшүндүңүз да? Так, предписание берип, так. Кадастр чогуу келип эметкиле, макулбу? Siz kontrol alыңыз. Пока начальство жок сиздики, өзүңүз kontrol алыңыз. Макулбу? Могу ограждениелер алынсын, бирге тротуар болот. Мына металломго тапшырылат. 28 деген трактор мына учу биздин бала кезде болчу эле. Пахта айдачу эле. Так, оборона. Мону металломго тапшыргыла. Кимики бул? Кимдин трактору? Abidov degandik. Traktorchi bo'lgan. Бар ал тракторчу? Bor. Şu үйдүн ичине алып кирип алсын же металломго тапшырсын. Эмне керек бар эми? Бул мусор да бул. Бул памятник бул. Караң, элге канча эме создавать этет. Так, оборона. Бүгүн алдырып салам, түшүндүңүзбү? Алдыртып темирге тапшыргыла. Так, мына занавескаларды алдырыңыз. Моларын барын төкпөстүн ичкерге алып кирсе, макулбу? Бул жерде жестянщик бар экен. Үйдүн ичине алып кирип оңдосун. Оборона. Мына көрдүңүзбү? Тротуарда мастерская кылып алыптыр. Айтыңыз, үйдүн ичине алып кирип оңдосун. Макулбу? Саламатсызбы? Апа, кандайсыз? Апа, могу кашаларды алып тегиздегиле, тротуар жасайбыз. Моголорду дагы, макулбу? Тротуар керек до конца. Өзүңүз карап койгула ушулардычы. Обязательно биз караш керекпи? Бул сиздин эле уровендеги иштер. Эми архитектор. Мону карап коюңуздар, түшүндүңүзбү? Эки тараптан карап койгула. Так, значит, биз ушул жерден баштайбыз, а? Эртең дальше ушул жерден эметели. Кеттик тоого.
Tak, ondan aldım tavuğu hazır. Gayip mazar. Tak. Mozer boyunca ne kılavuz? Ya. Nursultan. Bu mazar boyunca ne kılavuz? Kança yıl boldur bu? 50 yıldaydı oldu. 50 yıl. 50 yıl bolsa alış gerek buların bardığın. Akşam kaçan var orada. Ne onun için? Şıhalarını dilep al, tazalaş gerek. Poğun tegirek, moğun artacağın, arkaca aldıracağın poğun tazalap canağacağı. 1. maydan başlap bilesin ha? 1. maydan başlap şarga bir daha soğuk koyulmaydı. O bizim toplandı da. Ulan musullardı kara. Ne kara musullardı. Tutamam geldi. Ya, Bugünleri tutamam geldi. Asıl tutamam birgemizde. Moğolların barını aldırgıla. Abarona. Moğollar da aldırgıla musulların barını. Kara. Jol tosu aldıdır. Kim yerleri bulardı? Ya. Kana es, çakırın esin. Çakırın esin. Alsın bu yaktan jol tosu koy boy. Bu onu gördünüz mü buna? Kança yıldan beri turattılar. Jelin tosu. Algıla maşinleri vardır. Var var 90 yıl gelgen geçti haftada. Nu kançançılık kesediler. Şununuzda. Şunu Tabii musurunu emin poligon bolup kalıptır. bunu bile nemecik çapısı Ha. var. Cüzbe. Südürep kesildi. Ya, Südürep kesildi. emal özün emesi de. Sügröp kedi. Ya. Ha. Ya. İyi salat ha, iyi salat. Acıke, mapminin çoğu, aboron uçaskoyu da alıp emetkile, kergile çoğu, makul mu? Alsın. Asosunda koygandan keyin içine kurgaş керек экен да. Ay. Ар жагында. Kiretasın mı? Ya. Karışma. Ya. Aktap selam. Selamun aleyküm. Так, hurmatly жетекчилер, бүгүнкү ушу менен рейд бүттү. Коюлган тапшырмалар боюнча архитектура, кадастр, эми Мирлан, сиздин служба, кадастр, архитектура, ОМС. Кыргыз бирдикте жумуш алып баргыла. Эмеге аборона сизге жумуш болду, жанагы жумуш 4 машина болду. Бир трактор, мына жакта бир машина, бияк 2 автобус болду. Меники фотографический память. Мен көрдүм бол тартып коет. Түшүндүңүз, а? Архитектура мо жигиттин маселесин чечип бергиле бүгүн. Түшүндүңүз, а? Бүгүн чечип, мага кеч доложите саат 3-тө эметип дажытесиңер. Хорошо анда? Жуунуп таранып жумушка кана жеке бата. Амин. Amin. Arbetge tünden sonra bakbatçılık Amin. işimizge ilgilik. Amin. Amin. Baptı jigitler, жакшы. Жумушка жумушта жолугушабыз.